Kakva zgodba imam jaz iz Game Gangu, my guy, my heart melted. Drugi dan smo glih sem neki Genshin cosplay na tekmo, takrat, ko je bila tekma, a ne, sem jaz prinesel Genshin cosplay z eno comically oversized sablo, a ne, in smo se lepo fajn imeli in sem opazil med tem, ko smo slike delali, da je ena manjša punčka, ko je tudi iz Genshina cosplayala. Čekajte, ona mala Ja, zelena. Oh my god, ja. Sem jo She's so opazil, cute. da je na jo Oh my God. gledala, pa smo se slikali skupaj, and I was like, that's adorable, I love that, a ne. In pogremo nazaj minglat, se fajn imamo še kako pol urce, pa sem spodaj tam zraven tisti VIP area, ko je bil. In nekaj sem se menil glih z nejo, pa čutim, kako mi nekdo po roki potegne. I was like, what's happening? Pogledam, ona tam stoji in me gleda. In zato, ker je iz Rusije punčka, ali ne govori nekaj baš slovensko, ampak govori super angliško. Mislim, da je njena mama Rusinja, oče je pa Američan. Neki Angleški. tam- Holy shit, vsi živejo vse na to Jaz sem se pogovarjal z mamo, pa z jaz njo tudi, ja, jaz tudi. na Umiku. Ja. In cool. me pač, Cute, ja. in je rekla, a lahko z vami hodim mal, ker pač, like, I don't know what to do, can I walk with you? And I was like, Stopil Ja. si se. vidiš, kako letim v VIP-u, dam pijačo, ven čipse, fucking karkoli, evo, tu imaš, what else do you want, my life, my money, whatever you want, I'll give it to you. No, literally, Yoshika, if you're watching this, you should Oh my God, you should totally cosplay Anya. Please. Yes! Oh, Yes! She would be perfect for it. Oh my god. Lloyd pa Yor. Let's do it, bring the family together. Yeah, buddy. Ja, ampak ja, it was adorable. Smo malo skupaj Ja. hodili, smo se slikali, it was amazing. In mama je bila tako, my god, hvala lepa, ona pač cosplaya že v Rusiji ful in to jo ful zanima in ful se hoče vklopiti. And I was like, I fucking love everything about this, tell me everywhere you go. In smo se načeloma tudi pol na Umiku je dobili, ko sem pil maki, čeprav me niso prepoznali. So, to je bil like another tak heartwarming moment, ko sem tak, ja, I'm doing something right, a ne, nekaj že delam v pravi smeri tule. It's nice to cosplay. It is nice to cosplay. Tu pa tam boš seveda dobil kak backhanded komentar, ko te bo throw off the rails, ampak na konc dneva boš, like, več se imam fajn, ko pa da mi je slabo.